I veliki smo ljudi, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu ćemo igrati stand-off kao i uvek. I ljudi, pišite mi u komentare s koga sljedećeg da igramo stand-off. Znači, i na kraju runde ocenite mi moje kako igramo od 1 do 10. Za mene je sada osmica neka, zato što ne znam baš perfektno ovu mapu, ali je dobro igram. I znači ljudi moramo da pobedimo. Moramo da pobedimo da bi... I ljudi mora da pobedimo, znači ljudi sekunda samo. I ljudi evo nastavlja se. Nešto svi u komentare Mikson Šupak. Znači ljudi i ocenite mi ovaj kako igram od 1 do 10. Ja bih voleo za 6 metka sam ga te... Jebem. Ne! Jao, što je? Što ljudi uzimaju M60? Znači, zato što imam 100 metka, zato ih. Mislim na Kalašu, skup, brate, bila bi Kalaš prejako dobra puška. Da be! Mora da pobedimo. Ali, znate, Kalaš, što mrda levo desno. Jebem! Ne. Sa 7 metra ljudi, sa 7 metra. Ma ovo je 10. M4. M4. Sad ćemo ljudi pobedimo. Ne, sve sam u mašijave. Digl. Oho. Gledaj što je glupa. Gledaj. To je to? Jaj, a me uplaši, brate. Ja u noge sam. Ponekad je u glavi. Najviše je do sad... Sad ima utepam. Sad te ima utepam da se čuriš. Mislio sam da ima... Ukrade mi kill. Tu! Utepao, da. Begaj! Dobro jutro! Ohaha! Oh! Zdigao mi ut. Seki telefone. Da li imamo vreme mi? Ne, mislim, nešto cijelo.
love, mora ga prestignuti. Ajde, gotovo, završava. Da, još idem samo. Gledaj, idite po mene. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem, šta se kaže, peace.